Kani kedai kedur darshan Meghalaya berngi pedang sobhai pi baro syagatup kubor mentega janmit shoban paish ki kubor ki bebenya ngi pek chwa ye ki mat bekongsan. Benkup burom umin curang bat kejela ukonrat sangma ya ki don sap bawan hakmat haka CMMG MP Tura. Kerpat KHASI yaulat ban Kershan ban Wanra ya ke office Trekam berpura ke NCB Hashelong. Pendam ke Sonam Raghuvanshi adian berpendam ke Supreme Court ya ke jamin lo ke jing penyap ya Raja Raghuvanshi. Bat la plepat ba ya ke East KHASI Hills Online Grievance Redressal Portal ban penjan ka jing ya ai jing syakri ya ki pat ba. Mentang inya paishwa syaki kubor na kejela. Ka tenat ki kam jengok kai perthei jong ke soka Meghalaya kelapun kup burom ya ki nong ruai lingba ke khusnam Achiever of the Month Music Edition. Apok ke Chief Minister's Meghalaya Grassroots Music Project lane ka CMMG MP haga program ke balalong hayengsa jong Chief Minister Hatura. Chief Minister ke jela ukonrat ki sangma ulasam ya ki sernot syaki khatsan teli ki kenhun ruai ki bela syajit apok ke CMMG MP kum kajing itu kajing no benta jongki ban kentiu ya kajing tem bat kajing ruai ha Meghalaya la sam ru ig khusnam kerpang jong kathan shaka Leo Boys bat chegem durama aba ajing kren ha kani kajing lang uminturang ba ulo ong ba kani ka sinjam katmu ban itu bat kershan ki sap ki badon ha kajela ula pembenaru ba ka benta ka bebuat jong ka program Achiever of the Month kan long na ka benta kajing lek kai sports ban penkop burom ru yakin nong ilek kai ki betebet nak keleng ke Meghalaya. And then after that different departments started doing different programs on their own. So I then called up the different departments and tell them, look, if we start doing all different things separately, the impact is lesser. So let there be one program every month. And every month we will choose a different department. But we will recognize an achiever of that particular department at the Chief Minister's level. Again, to simply recognize, promote, motivate those particular achievers. So the idea is very simple. The idea is to simply give a pat on your back to tell you that we recognize you, that we are proud of you, and we are here in whatever way possible to support you. The simple idea of Achiever of the Month is that. Kah Neutrap Youth Council lane KHASI hakasengi balang kala kentu yaulat kejela UCH Vijay Shankar ban Kershan ya kajing dawa ka seng ban Wanra no ya ka office Trekam berpura ka Narcotics Control Bureau ni NCB Hashelong kanang ban penklan ya kajing le persya ya kajing kai drog bat kiwei kajing di penbuat ha kajing kendo bat ulat ha Lok Bhavan u Presiden KHASI uba Roy Kupar Sanrem ulaong ba kejela kala kelalong ka lenti ban penyak yau ya kejing di penbuat. Aba banjur ya kejing don kam ban khanglat ya kejing kai drog lingba kejela ula kentu ban don kejing trilang ki kenhun trekam ka soka pedeng ki pulit kejela Meghalaya bat kiwei ki bor trekam. Bat kawai na ki daw ki bapulong ba ki kun samla ki jung ni ki ngop ho drugs kadi kejing yo sok palat yo drugs.
kajing sok pelak ban penpoi ya drugs ya kani gajala ka jongi lemba ka jingjan ka jongi ya kata ka golden triangle ka bangiang lemba ngi jingdon ka jongi ya kana ya ki national highway ki ba connect ya ki way pat ki jala sangi se sulong pat ki way pat ki district jong ka jala ka jongi kawai na ki jingdawa ka baka seng kala de ban penpau ha ki por ki ba rahmat kalong ba ka Ministry of Home Affairs kani ban bu ya ka zonal office jong ka narcotics control bureau hang ne sulong kajingmut hi kalong balada ka NCB lani ka narcotic control bureau kandon na sulong kanla ban coordinate bat ka state police kanla ban coordinate bat ka customs department kala ban coordinate bat kiwi kita nak terikam ki ban pet ban penti kena ban hangla ya ka jingrung suk palat jong drug sya kani ka jala ka jongi jen la da udrok umpoi suk sya ka jala ka jongi ki kun samla lani ki beri ki bangop udrok skinom yo drug ning yo I kai ka baja kumba kalong mata tham tam e ange po slo ubri let thi drugs kinong thi drugs kumba thi jing thi ki rupa ta na ki dukan na ki namadan bakum ta te tingingi smo balada kan narcotics control bureau ka zonal office jong ka kan don han ya silong kan pen kham no kan yada na kata ka jing lan ba ka jing wan jong drugs sya kani ka jala ka jongi Ka Neutrap Youth Council ni HYC mentagasngi kala kerpat ulat ka jala Meghalaya UCH Vijay Shankar bantu kelar halo ka jingthung ya Professor SK Barik kum Vice Chancellor bapet Shipor jong ka North Eastern Hill University lan ka Nehu da ka bakeno bakane ka jingthung ka penkhen ki kendon jong ka school ba ka kanhuon ka balai lam da President ka seng uba roy ku par senram kala penpau bakat kum ki kendon trikam jong ka Nehu dei bantung ya Professor R Kongsdir ubalong Professor ubarang ba tam ban shimti ya kam KHYC kala kerpat ru ya ulat ban pentikna pabaro ki jing trikam jong ka Nehu kinya baik kat kum ki kendon trikam iba ka statue jong ngi kum kinong song snong kum ki try muluk ki try jela jong ka jela Meghalaya baru ngi dei ki stakeholders ti habang yo I bakan ni hu ka Ministry of Education ka penkhen ya ka statue ka jong ka ni hu hi ngimla ban chusna naman ngila puli ya ka statue jong ka ni hu ngi yo I ba ka statue jong ka ni hu ka kalong da ka basai ka kret ba u acting VC la ne u in charge VC u dei bandai u senior most professor kumangitip ru ba senior most professor udai Professor R Kongsdir ubadai na ka Department of Anthropology katkum ka jingtip ka jongi ka ministry ru ka klam kali ay na u klam don ba kali la fin shimti ni film shim hoi la daw tau senior most professor open ijing e banong banganum shimti ni kam da ki daw ki ba fair ya kata la banong ndai katkum ka jing sautu ka jongi ka jing sautu hi ka jongi ka long ba ka ministry ka klam ai ru wat ya kada ba balai la thung do second senior most professor ajaka senior most professor Chelong Municipal Board mentagasngi kala sedang ban penkhoj iki benta jong ka surok hajan ka CRPF camp bad SRGT parking lot Apollo hadin shisngi belapan kenria yakinong di Medan sya ka vending zone bethamai hajan ka Matri Mandir Katenat Urban Affairs kala ong ba ka jing penkenria yakinong di Medan kalong hadien ka jing yathir ka bajur bat ki nongshong de jing di Medan kala pentip ru ba shispa nrengot ki nong de bala register kin sayo e ka senot nong de Medan ni certificate of vending bat ka jing rap pisa ka bakot arpau hajar tingka ka bakentup chipau hajar tingka kum ka jing rap ka beningkong bat bot sa ka jing rap ba ar hajar tingka shibnai na ka benta san benai Ka Meghalaya Rural Tourism Forum lani ke MRTF kala kentui ke soka jela ban khang ya ka jingshet arut surok daki nong wan jungok kai da ka boong bakani ke rukom le ka pelang nyut bat ka penjulor ya ka mariang ha ki jaka jungok kai bepau nam hadien ka jing kendu ya menteri ketnat jungok kai perthai Thomas A Sangma u president ke MRTF uba Alan West Karkongor ula dawa ba ka sorkar kan penmi ya ka jing penbena patba bat mana ya ki jingshet harut surok ula kenturu ban pelong ya ki program ai jing pensyai patba ban penbahai kerukom lum bat berat nyut ban bu ya ki signboard ha ki jakarung sya ki jaka jengok kai bat ban penklan ya ki jing shim benta jong ki shnong ban kentiu ya ki jing jengok kai perthai badon jingkit kli ni ki responsible tourism
Ka Nyau Trap Youth Council dan HYC minta kesengi kala kerpat ulat kejala ke Meghalaya UCH Vijay Shankar ban tuklar. Halor kejing keno balapan ken ya ke bahak tungkam nek reservation policy na ke benta ke scheduled tribe haki office traikam ke soka pedeng ki bedon ha kejala. Ban tuklar halor kejing bom shimkhia ban kendang ya ki basa bean halum survey ban halor ki mat bayadai bat ki kam nos hanegrims. Agaje kendo ulat balai alam da presiden keseng uba roy kupar sendram kala keno bawat la kejela kala yo ya ke bahak ke ba sapusau nak sispa ke bahak tungkam nak benta ki rulum aga kam group C bat group D. Hendai bon ki tenat ki tungkam ya ki breu badai ki rulum nak ki weipat ki jela haga jaka ban ai kabu ya ki samla trai jela ki badai hok ban yo ya ki ni ki kam. Abai dai bakani kamat halum survey uba roy kupar sendram ula keno bakani ke jaka kala long ke ketem jong ki kam bean kentup ya ki kam khai drog bat ka jing ya shong ki brieu ki ba rung bean sha ke jela halor ka negrims ke HYC kala kentu ya ulat ban tenro ya ketenat ke koi ke khia jong ke soka pedeng ban menjor ya ke rukom tungkam ke balong prapo nak shispa ki kam kan dei nak ke benta ki nos kenthei kat ba arpo nak shispa pat nak ke benta ki nos shenrang nakaliang ulat kajela ula penpau ba unsara yakini kijing ai jingmut syakatanat traikam kabadai pej yakini kimat Bat kibriu ki basyong ang tu ngitip baro ngitip ki de kibriu ki basyong bean ki baklem yo jingbet nang nuru la kalong naka defense estate na nakalong no kabor kumba kalong menta ka defense estate office ka kamtray to kasakan reha bangi ngi menta la jan arsnam ngila ko ngila yakren ngila pentip ya ka defense estate ngilabu ka jendawa badi ban weng ik tingbriu no kajakan re hadu menta om syem lale kata de nakaliang ka jong ngiwan bani kendu yo governor ban kerpat yo governor bun simkia yang benta ka ba unia keren bat ka ministry of defense bal ada don kam bat ka ministry of home affairs su ban penting na bakini gibriu ki basyong bean hang te bu lum survey dei ban weng no koloi yakina ka to kajaka ban penkuat ya ka to kajaka khamtam e ban ba kum makalong menta kala along kata kata pedeng ka drugs uyo ada ka busuk ka baki briu ki badi drugs kiri tengen hang tu ka baki briu ki balik iki kam sneu kiri tengen hang tu ki briu ki bangimtep laki de nam de kinong India kiri tengen hang tu dia kan ni kamat ngilak de bani grand ki board page kan ni grims ne na grims ki pentep bangila thwa sa ministry of health dan ka ministry of health ki ai ya kata ka approval hakaba hakinu kinu ki recruitment nang ni sa kamat abai de ki nurse kade bandon kata ka 80 to 20 ratio Ka Meghalaya Rural Tourism Forum na ni ke MRTF kala kentui ke soka jela ban khang ye ke jing shet harut surok da kinong wan jungok kai da ke boong bakane ke rukom le ka pelang nyut bat ke penjulor ya ke mariang haki jaka jungok kai bepaunam hadian ka jing kendu yo menteri ke tenat jungok kai pertai utimati di Shira u presiden ke MRTF uba Alan West Karkongor ula dawa ba ke soka kan penmi ya ke jing penbenapat ba ban mana ya ke jing shet harut surok ula kenturu ban pelong ya ki program ai jing pensyai pat ba ban penbahai ke rukom lom bat berat nyut ban bu iki signboard ai ki jaka rung syaki jaka jungok kai ban penklan ya ke jing shim benta jong ki shnong ban kentiu ya ke jing jungok kai pertai badon ke jing kit khale ha jela Meghalaya ru ka sarkar kala di bande kunju bat ngisngau data ka sarkar kam khang kani ke jing e kan nang yai jur nang ni sakmat ti kata ketika point ban kong e kami keren bat i minister jong ka tourism bat na kabastunat kalong ba nakaling jong i la menjur mo ban ila ong bang instruct ya ka tourism department nang ta ya ka insekren ru bat i deputy chief minister badi ba prostun jong ka home ban issue ya kan notification kamkloy kat bala namaru nakaling jong i ru ila bana bat ila ong hi ba kala ima ti kastunat namar ba nakaliang jong minister ula sungtu ini kam bat ngatrai kanum slam ba ikin penmi ini notification kenang ba nyo ban penbena pat ba ya kan kajing siat pat ba kajing le lingkrang kajing penjabo pentup kajing penjabo ru mo ba kadai illegal bat kan sadon ka fine ya gibri ki ba commit ya kan ka kampen Hadian baka Supreme Court kala penmi ekarai lo ka jing mudui ya ka jing ai jamin ya ka nong syak keno nong peniap breu ka Sonam Raghuvanshi ya lok jongka u Raja Raghuvanshi u Henman u Raja u Bipin Raghuvanshi u lapdiang ya karai bat dawa ban penshitom ya baro ke bidon ketilang
ba ula ong ru ba dei ban ai da ka jing penshitom ka bating e khnang ban yo ya ka jing bishar ka bahok ba banyada na ka bakum kini ki jing jia ha ke po banwan कोर्ट से जेल गया है व्यक्ति, जेल से व्यक्ति फिर जेल से बाहर ना आ जाए, इसलिए जेल से व्यक्ति बाहर आता कभी है तो आगे जैसे कि जो कुछ आरोप होते हैं तो आरोप जैसे बढ़ते रहते हैं। जैसे आज सोनम जेल में रिटर्न पेट्रोल से गई है तो हो सकता है तो जो मर्डर पूना में हुआ था सियारा में, तो ऐसी लड़कियाँ जो है आगे सोनम को डबल से देखेगी जेल में जाते हुए कभी तो आगे मर्डर होना रुक सकते हैं। अगर कोई पुरुष जब कोर्ट में कि अपने थाने में जाके रिपोर्ट लिखाता है तो उसके खिलाफ जो है उसके खिलाफ उससे जब बोलता है मुझे सर ये मेरे वाइफ के द्वारा या मेरी गर्लफ्रेंड के द्वारा किसी के द्वारा भी जो है मुझे ऐसे ऐसे टॉर्चर किया गया तो ये चीज़ बोली जा रही है तो पुलिस द्वारा उसको चिल्ला चुल्लू के बाहर से भगाया जाता है। मतलब उसके कोई बात जो है तत्काल सुनी नहीं जाती है और उस पर पहले टॉर्चर किया जाता है जब तक कुछ आरोप नहीं हो जाए। क्योंकि आज महिला कुछ भी बात थाने में जाकर बोलती है तो उसकी हर बात सच हो जाती है, भले महिला झूठ बोल रही है मगर कोई पुरुष सच बोलता कभी है तो उसकी बातें जो है वो सत्य की होती कभी नहीं है थाने में। Usambut Menteri Rangba ke Meghalaya ubah Preston Ting Song hene ke sngi ula pli patba ke East KHASI Hills Grievance Redressal Portal da ke boong bakani ke long ke sin jam banwan ra ya ka jing jan ki jing shakri ke sarkar shaki patba ubah Preston ula ong baling ba ke ni ke portal ki patba ki la ban pha ya ke jing mudui persha bat ban but dien ya ke ni lingba ke online system ula ong ru ba ke sarkar ke persang ban penbaha ya ke jing don jong ke bor internet akitan yong kendong bat ula pen pau ka jing shania bakani ke sinjam kan pen klan ye ka jing kit khli jong ki bor sarkar ban ai jing shakri ya ki patba mentang nya pai shi ki khubor na kaleng ka than chatai la mingi Menteri Bepej ia ketenat ki kampo yeng kari u Amit Shah mentang sengi ula khmi bnya ia ke jinglong jingman hadian ke jing shlei ha Assam ringkat bad Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma berula kular ba ke soka pedeng kan ai ke jing kershan ke Bapura na ke benta ki kam jing yaram ke jing penbaha ba ke jing taipat ia ki jaka ki blashakta kat ba ke kelanang hiar ha ki district ki blashakta jurtam kentup ia ka Sivasagar Golahat Charaidio bat Jorhat ki kam ai jingirap badon kam ki dangya chakmat kasorka Assam kelapan benaru ya ka jingirap pisa bailut kesan ne ke ex gracia shakilong yeng ki badu ya ki ba hayeng asam lembat ki jingirap pisa na ke benta ki long yeng ba ki samla puli ki bla shakta na ke ne ke jingshlei mentang nya pai shi ki khubor na keleng kari Ka yeng do bar thau an Lok Sabha mentang sngi kala menjuri ke Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill aja apun riu ka an ban perking ban te lakam ya ka jingle thok haki examine kene ka an ro ka pro dak ban set patok hado shiposnem ba ka jing dan kuna ka balong hado shipoklor tingka ka jing kini e jing don jing em jong kinong le kam thok ka jing shim bishar bet da ki special fast track court ya ki mukodma ya ki jing le thok haki examine ban pendap e jing tokit hapo arbanai bat ban ai ka rai dan ka jing bishar hapo laibanai hadian beladep chat sheet aba jubab ya kamat yatai u menteri sarkar pedeng u Jitendra Singh ula ong ba ka an ke pen scam ya ka jing kut jing mut ke sarkar ban yadai ki khna na ka jing sha le thok bat ai ka jing bishar ka bakloi मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। Ketenat Kambari na Ministry of External Affairs kalapan pau biang baka jamu bat Kashmir bat Ladakh kentup iki benta ki badan hapo ka jingkam trai jubor jong ke Pakistan
Ketanat ki kambari kalau ong ba kajing temu ban pelong ya kajing yetep wot ka badang ya mentah ha Pakistan occupied Jammu bat Kashmir lane POK kalong tang kajing persang ban buri ya kajing shisha halor kajing bat bean bat ban penpai ya kajing mut pat ba na kajing keno halor kajing penkhen hok long briu man briu mentang in ya pai shiki khubor na kaleng ka perthai Kari India kalau pendam juri ya kajing hiartma badang shen ya ki jahat kit mar ha Strait of Hormuz bat penpau ya kajing dawa ban pensange ya kajing temu ban tombor ya ki jing tei jing shna belatai na kebentau pat ba bat kajing let jingwan haduriau abakran ha United Nations Permanent Representative ke India uparwa Thaneni Harish ulaong ba kini ki jing kerja bat ya kenat ha kene kathan ki long kajing sngokya bajur bat ulaban ya kajing don kam ban wanra ya ka khai pateng balai luot klem kajing khanglat lingba kelenti jong ka perthai of immense importance. After a brief pause in the ongoing conflict in the region, there has been a worrying resumption of attacks and escalation of hostilities. This is deeply concerning and India calls for an immediate de-escalation of tensions. We strongly condemn the recent attacks on several vessels, GFS Galaxy, MT Al-Bahia and MT Mombasa among them, during their transit through the Strait of Hormuz this month. Several Indian citizens were injured, including some seriously. One Indian tragically lost his life and one is missing in these attacks. India has consistently condemned acts of violence targeting seafarers and disrupting free and safe navigation through international waterways like the Strait of Hormuz. Timentapan ini pej ya kajing long juman kasun beneng hakeleng ki benta jong kejala. Hatura kajing kriat kalong apulai degree Celsius bat kajing shit kalong live huai degree Celsius kajing sngem ka hau kalong nriu penyo na kashispa kajing hap slap kalong lai point nriu millimeters haba pai shangnong ba shalong kajing kriat kalong khat khandai degree Celsius bat kajing shit kalong apun riu degree Celsius kajing sngem ka hau kalong nyau pau na kashispa kajing hap slap kalong nriu point uai millimeters kat ba hajuai pat kajing kriat kalong khat khandai degree Celsius bat kajing shit kalong arpunyo degree Celsius kajing sngam ka hau kalong nyau pau nak shispa kajing hap slap kalong point khandai millimeters kala bandon kajing hap slap ba malumala bat kajing dom loo aki katu kat ne ki jaka hatura shlong bat juai Sean poi shi bakut jung thup kubor ni pe biang sa sien ni kimat bakongsan Penkop burom umin terang bak kejelau konrat ki sangmai kiriu donsap bawan hakmat haka CMMG MP hatura. Kerpat ke HYC ulat ban kershan ban wanra eko office trekam bapura ke NCB hashlong. Pendam ke Sonam Raghuvanshi hadian berpendam ke Supreme Court ia kejamin halo kajing penyap ya Raja Raghuvanshi. Bat laple pat ba ya ke East KHASI Hills online grievance redressal portal ban penyejan ka jing ai jing syakri ya ke pat ba. Terpalok katung lapoi sebekut jong ketuk kubor jingim tagajan miet ngin se syamit pila syai kesngi ha gajuk kapor kubri shibun ni kapor jong pibaro batiasuk